mayam krumjari pek news Manung na da Kkay Thokchom na mayam taram noksari Manipur Organic Mission Agency na sangsiliba khongthang kaya gi manung da Manipur ki on products sing si hena mapan export tona ba with GI registration phangna bagi aduga hena products sing si hena mapung phaba madi hena growth laina bagi sangsiliba khongthang kaya gi manakta mai pak na sangsili loina na hariba organic products sing mapan da hena Europe da aduga Manipur GI mapan hena pamna bana mar moraga masina Manipur gi laumi sing da soba ashama pibagi wafam su laibata natana ato topa koi Manipur gi laizari ba pothok sing da GI registration phangna gi sangsili ba pandam sing mai palak pa makayasi hojibo assignment sing si matan khan na bagi tempeng news ki state de lengsin bidi basi ai gi hek thanana lengsin bidi basi M Sunil general secretary LOUSHAL ni oja Sunil ba ham taram loksari loina MOMA gi project director bidi ba oja ke Debadutta Sharma sabsu taram loksari with koi gi MEIRA Foods ki managing director BDB se Hanjabam Subhra Devi ni madam taram loksari loina na hojiki haijari ba wahom Manipur gi organic products sing si mapan so hena pamnari aduga Manipur gi laumi sing da hena no mangal anoba cha with prime minister gi 2022 da laumi sing products sing growth si double times henkana bi pandam sing da su Manipur gi laumi sing with aduga department ni maike de gi Manipur government ni maike de gi su hena khomang sauction na da hena thawai yaw na sangkhliba kaya si yenga kanda aina oja hamadeo da project director laksage moroina asagi organic products sing aduga certification organic ki hoji awle hang dana dum sahi 2016 dagi hariba agency sangkhala sigi mission sangkhala ke haib tare dubu hoji phokta sina paikhaliba aduga hoji phokta leibe assignment sing matan yam tentak pa haidare certification duga mi am hena mi am hoji phokta organic ki oiba product sing jagoi thina jab rima foods MEIRA Foods aduga luang agrotic haidna ahum ka koi thina jai do ato topa akogi food housing na topa laumi sing na koi tawjage natraga madugi kari makhara pibiu chanthang bo ero aduga madugi project sing koi tobiu hamatan madugi open door lebra adi batan kan tham yo ham ta hoi Manipur Organic Mission Agency si 2016 da si government of Manipur na Mission Organic Value Chain Development for Northeastern Region haina Minister of Agriculture and Farmers Welfare Government of India gi makhoi gi makhada chathava scheme si implement tongnaba Manipur gi context ta Manipur da implement tongnaba same gi ba dugumba society mani haiba society sina hek horak padagi ahan ba phase 1 haiba tai masde koi 5000 farmers ekoi select towi 5000 farmers sigi manung da 2000 farmers amana chakhau black aromatic rice si thanabagi damakta aduga atopa 3000 farmers samana sing yaingang kihom komla tamelongi komla kachai champra haiba polam umoro haiba sing si thanaba masi ahanba phase hek horak nai dagi farmer gi group sembi dura group se koine 5g hai farmers interest group hai farmer kun dagi tadaba adum group ama oigadoguni si koi atop language the cluster hainari buduni hariba cluster sing si sem cluster kun gumba kuma punjalga mu farmers producer company hoina sembi bani hariba farmers producer company si full fledged company hoina ba koi Ministry of Corporate Affairs ki makada restart tobidna full fledged company hoin bani company si run toba yana ba ngamna ba board of director khanbiduna moigi hand holding support na singba aduga infrastructural support makoi award pa koi yingsin se koi gi thong sumdau dana ahan ba phase gi damakta 2016 dagi hogi se organic certification si tasengna group ki ona tawragadi magi fees ki tang neme aduna hairiba scheme si makada group ki ona certification toy masibu koina group certificate grower group certification koi certification makhal si NPOP ni tawri base third party certification koi export oriented crop sing dadang tawba export tawnabagi aduma khudong chaba piba aduma certification makhal amani masigi certification mong si yamdrabada sahi ahum di changi aduga sahi manga changba mari changba crop ki matungina perennial loirgana maji sahi mari dagi tadna changado sumain tawdna ekoina certification procedure si 2016 dagi hogibani hogibasina 19 da fully certified oire 5000 farmers aduga 2019 dagi amuk phase 2 hogibani phase 2 si makada 7500 farmers
ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯑꯃꯨꯛꯀ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯥꯏꯗꯦꯟꯇꯤꯐꯥꯏ ꯇꯧꯏ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕꯁꯤ ꯑꯌꯥꯝꯕ ꯗꯤꯁꯇ꯭ꯔꯤꯛ ꯂꯣꯏꯅ ꯀꯣꯚꯔ ꯇꯧꯔꯦ ꯁꯤꯡ ꯌꯥꯏꯉꯪ ꯑꯗꯨꯒ ꯀꯣꯝꯂꯥ ꯆꯝꯄ꯭ꯔꯥꯁꯤ ꯇꯣꯛꯑꯒ ꯍꯥꯟꯅꯒꯤ ꯀ꯭ꯔꯣꯞꯁꯤꯡꯁꯤ ꯑꯗꯨꯃꯛ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯆꯠꯊꯩ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯍꯟꯗꯛ ꯆꯍꯤ ꯑꯍꯥꯟꯕꯒꯤ ꯁ꯭ꯀꯣꯞ ꯁꯔꯇꯤꯐꯤꯀꯦꯠ ꯐꯪꯈ꯭ꯔꯦ ꯁꯔꯇꯤꯐꯤꯀꯦꯁꯟꯁꯤꯡꯁꯤ ꯐꯪꯉꯛꯄꯒ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯃꯄꯥꯟ ꯂꯝꯗ ꯊꯥꯗꯣꯛꯄ ꯌꯥꯕꯒꯤ ꯆꯥꯎꯔꯕ ꯈꯨꯗꯣꯡꯆꯥꯕ ꯑꯃ ꯂꯥꯛꯄ ꯍꯧꯔꯦꯅ ꯑꯩ ꯊꯝꯖꯅꯤꯡꯉꯤ ꯁꯤꯒꯤ ꯃꯔꯛ ꯊꯠꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯉꯁꯥꯏ ꯍꯪꯕꯤꯈ꯭ꯔꯤꯕ ꯋꯥꯍꯪꯗꯨꯒꯤ ꯄꯥꯎꯈꯨꯝ ꯑꯣꯏꯅ ꯑꯩꯅ ꯍꯥꯏꯖꯅꯤꯡꯕꯗ ꯀꯅꯥꯒꯨꯝꯕ ꯄ꯭ꯔꯣꯁꯦꯁꯤꯡ ꯌꯨꯅꯤꯠ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒꯅ ꯚꯦꯂꯨ ꯑꯦꯗꯤꯁꯟ ꯇꯧꯅꯕ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕ ꯃꯈꯜꯒꯤ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕ ꯌꯨꯅꯤꯠꯁꯤꯡꯅ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯑꯟꯇꯔꯄ꯭ꯔꯅꯔꯁꯤꯡꯅ ꯄꯥꯝꯕ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯀ꯭ꯂꯁꯇꯔ FIGꯁꯤꯡꯅ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ FPCꯁꯤꯡꯅ ꯐꯥꯔꯃꯔꯁ ꯄ꯭ꯔꯣꯗ꯭ꯌꯨꯁꯔ ꯀꯝꯄꯅꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯈꯥꯗ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯐꯥꯔꯃꯔ ꯄ꯭ꯔꯣꯗ꯭ꯌꯨꯁꯔ ꯀꯝꯄꯅꯤ 10ꯗꯤ ꯂꯩꯔꯦ 5 ꯑꯃꯒ ꯍꯥꯞꯆꯤꯜꯂꯛꯈꯤꯅꯤ 15 ꯁꯨꯒꯗꯧꯕꯅꯤ ꯑꯗꯨꯅ 10ꯁꯤꯅ ꯀꯔꯤꯒꯨꯝꯕ ꯄꯥꯝꯃꯕ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯑꯦꯅꯤ ꯒ꯭ꯔꯥꯋꯔ ꯒ꯭ꯔꯨꯞ ꯑꯃꯅ ꯄꯥꯝꯃꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯈꯥꯗ ꯔꯦꯖꯤꯁꯇꯥꯔ ꯇꯧꯕ ꯑꯣꯔꯒꯥꯅꯤꯛꯀꯤꯗꯃꯛꯇ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯅ ꯑꯣꯔꯒꯥꯅꯤꯛ ꯄ꯭ꯔꯗꯛꯁꯤꯡꯁꯦ ꯄ꯭ꯔꯣꯁꯦꯁ ꯇꯧꯖꯒꯦꯅ ꯆꯣꯡꯊꯣꯔꯛꯄꯁꯤꯡꯗꯨꯒꯤ ꯈꯨꯗꯣꯡꯆꯥꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯄꯤꯔꯤ ꯀꯔꯤꯒꯨꯝꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏ FPC ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯈꯥꯗ ꯔꯦꯖꯤꯁꯇꯥꯔ ꯇꯧꯕ ꯐꯥꯔꯃꯔꯁ ꯄ꯭ꯔꯣꯗ꯭ꯌꯨꯁꯔ ꯀꯝꯄꯅꯤꯗ ꯄꯤꯕ ꯑꯣꯏꯔꯒꯅ up to 75% ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕ ꯑꯦꯁꯤꯁꯇꯦꯟꯁꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯄꯤ of total project cost ꯑꯗꯨꯒ entrepreneur ꯑꯣꯏꯔꯒꯅ 50% ꯄꯤ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ 2018 ꯑꯩꯅ ꯅꯤꯡꯁꯤꯡꯖꯕꯗ 2018ꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ EOI ꯑꯃ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯐ꯭ꯂꯣꯠ ꯇꯧꯈꯤ open ꯑꯣꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯅ꯭ꯌꯨꯁꯄꯦꯄꯔꯁꯤꯡꯗ ꯗꯦꯂꯤ ꯄꯦꯄꯔꯁꯤꯡꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯃꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯃꯌꯥꯝꯗ ꯑꯦꯗꯚꯔꯇꯥꯏꯖꯃꯦꯟ ꯇꯧꯗꯨꯅ ꯈꯪꯍꯜꯂꯤ ꯑꯦꯟꯇꯔꯄ꯭ꯔꯅꯔꯁꯤꯡ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯄꯨꯛꯅꯤꯡ ꯆꯪꯕ ꯏꯟꯇꯦꯟꯗꯦꯠ ꯑꯦꯟꯇꯔꯄ꯭ꯔꯅꯔꯁꯤꯡ ꯀꯔꯤꯒꯨꯝꯕ ꯄꯥꯝꯕꯤꯕ ꯂꯩꯔꯒꯗꯤ ꯃꯁꯤꯗ ꯂꯥꯛꯄꯤꯌꯨ ꯐꯣꯝ ꯃꯃꯜ ꯑꯁꯨꯛꯅꯤ ꯍꯥꯏꯗꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯀꯧꯈꯤꯕ ꯑꯃ ꯂꯩ ओके ओजानसु दु हाइबिने दु कसैगी अर्गानिक हाइबा पोसे होय अगाज अमसुक लाक्सरंगे अर्गानिक हाइबा पोसिदा मयामना कमन कोइ कमन द तौरिबा पोसगा अर्गानिक हाइबसिगा करि खेनै अदुगा अर्गानिक हाइसि हेक्ता जाय फार्मर सिंगसिते हेक्ता कोइ करि हाइतारे मपानगी नत्रगा मोमाना प्रोजेक्ट तौदबा अदुगा अतोपा इंडिविजुअल फार्मर नाइ जे अर्गानिक नि मदुगी मतंग दि क्रमाइन तौइ अर्गानिक नन इनऑर्गेनिक सिंग मतंग दसु खेनम थामिरम मसे अर्गानिक हाइरगदि samna hairabada organic ki norms kar leiri madu follow tawdana chatpa aduga madu ga iroina na haibadi madu da si tawganu do and don'ts mayam si follow tawraga chatpa masi akoina internal control system aina amale masi gi manual amale si manual si ngak na chatpa aduga third party kanagumba agency amana mana tawribsi chummi haidana auditing tawraba adu tada akoi organic ni haidana akoina sakhangani करिगुम्बा अखोइना करिमता इदी केमिकल हारजो हापते अदुगा करिगुम्बा मखलगी मसिदैसिदा तिलहार हिदाक चाइबसु तौदे नापी हिदाक चाइबसु तौदे आइगिसे इचम चमना संथि चन्युंग हापगा थाबनी पुथोकपनी आइगिसे ऑर्गेनिक नि ना हाइबदी चुमना सुम हाइनै पाहाइ हाइनै अदु साइंटिफिकली प्रूफ दिदा साइंटिफिकली मदु अखोइना करिगुम्बा मसि आइगिसे ऑर्गेनिक ने ना पैकेजिंग दगा थारुरबा अदु इदी पेनाल्टी यम चावि माजी जेल द थंबा याइ अदुगा थमजु थमगनी अदुगा मासी करिगुम्बा फारगदी मदु पेनाल्टी यम चावि हाइबताइ फाइन जु यम चावि 5 lakhs कुम्बा फाइन ओइरंगनी अदुगा पेनाल्टी सु कोगी यम कुइना जेल द लैबगी ऑर्गेनिक हाइब सर्टिफिकेट सर्टिफाइड अमा संगे हाइबनी यम समना हाइबदा यम चुमे अदुगा अखोइ युम दसु दुम जाना पि दुम थानै को लाइक अखोइ हिंगोन दसु दुम थानरी यम मसा मसा इद किचन गार्डन दुम सेमे दु विदाउट any artificial fertilizers aduga to they pesticides yaud bida hai tare mana ising khara sai jarga sadi sai khara hap to bu masa mane organic ni dum hai masi koi hai tare haksang health ti helazatic oidena su khanjaraga su there is not scientifically organic hai biduni ba yam ngai jai ozagi keno si yam da si man da lak se MEIRA Foods ki matang se as MEIRA Foods ki matang se ju MEIRA Foods yamna well known hai tare mayam dum khangnaraba adugumba company aduga adugumba unit amani ado sigasi MEIRA Foods ka how to kamaina connect to ki MOMA ga connect to ki watang lekhi aduga masida koi horakpai matang aduga Manipur government so start a policy na dum nei sigumba daga toraga project ka toraga to ki level kana karam kan agency ki punjal kan hariba unit singa to unit mayam su lei ado atopa unit growth unit mayam su lakhe to su MOMA gi makha da lakhe to su lei ri hojik si sagi individuals which aduga magi group mayam punjal se ko do ado MEIRA Foods ki hojik bok success history hai gadra sumaina MOMA kamai tie up torki habdu yamna mayam da su hai tare mayam da su khra ni ig khorang kan mo na kari habi ning abdu mitang ya tang सरस्वती पनबी के बदुनी मणिपुर ऑर्गेनिक मिशन की मखादा की एंटरप्रेन्योर्स इनवाइट तो बगी पीरियड अमा लेके 2018 की मतम दगी हवरक 2019 बो पीरियड से दा सही से कोइना कोइना कोइ ऑर्गेनिक मिशन की मखादा थारिबे क्रॉप सिंग सी
interested entrepreneurs singna process to biningba leiragadi market to biningba leiragadi haidana adugi processing unit ki matang dani hai tare ma invite to budu da isu interest samada ai changjan jabani I already MEIRA ki products sing da adum ubiram gani umoro ki achar mayam ama adum chatlaga leiribani market ta adagi koi ki singi candies salty item already chatlaga leiribani pineapple product has adum sidani adubu processor marak sida hai tare pineapple te am chaw no focus to ba karam ta like budu da market ti pineapple Manipur ki koi pineapple se yam mayam da ki ahen ba taste ma hena thumba hena haubagi taste ma mayam already yenga ga leira bani na khanga ga leira bani na pineapple ki market se lei khangja da na ina pineapple dai focus to zaraga sigma project ma tawje ke heda ida gas thaja bani aduga sigi kana hai tare mayam na koi ki export channel mayam na amuk check to bira kanda agi thariba project to koi ki viable oi na trak oi de badi yeng bira matung da koi project section to bira pani aduna tase na haragati project si kanuni koi ki department ki makhada Manipur Organic Mission ki makhada adugi channelize tawbani aduga project sabadi net fee na sabani aduga sanction su net fee dagi lap sanction okay startup policy ga to mari le startup policy ga mari le ne growers ngai tare startup policy ministry ki makhada jam kada tawri si startup policy dagi mai pak pa unit me am su leira bani Manipur ro si aduga government sina hai tare aduga sagi MEIRA Foods si Hoji MOMA ga tairam to bin da hana sahi kya mang da gi to bi le masi gi 2005 tagi hauza bani yam pikna hauza ki bani ki chakhum dagi hauza ki bani aduga Manipur da leiba fruits and vegetables sing si koi mapan da leiba angang sing sina chage na taga puge na khanma matam sanga thamba ya da bani na process form da puraga di magi life to extend to tho kan da matam sanga thamba ya ba hai bigi mo da ina semjagi ba hauza ki bani aduga han ba trial di Manipur market ta kakta ne to zaram ba se adu boina sum yang jarak pa da Manipur da lei haraga su anam ba puhi ba chagi badi mapan da pa ngang sing sena tak mapan da settle to ba mayam sena oina puraga chat pa se da akhoi ki mi khakta na tana mohoi ge nakna lei ba mayam su pa me khang pa dagi se koi ha tare market na to ba ye ha ba khang jarak pa dagi yam success ore ha ba ne go MOMA na sai da success to the limit like pioneer hai tare mapan da sport ta koi packaging da torga tori se with MOMA na sai da mu mating hai tare wakal di lausing gi mating pi bi da korin he no spy pap so ni ha bi ya sa su lai with za lausal gi general secretary thamjani ngi se lausal se su yam sang na ai dai lomi sin mi ga bari le na sai da field da kum ga thabak to ba du organization na mani adu pu hojik si lausal gi project me ama hana lau singu da su hena agriculture products sing se hena mai pa na krai da grow yam ni hena puthong na ba aduga akhoi gi logic labuk tagi inkolo laga sigi da su yam kana block yam kana si khongjang kyam chan si le du pu maroi na lausal gi mai khedi huji akhoi gi MOMA ga tie up to ba to project sing le bi bra kamai to masim tang si adugi batang da kitang adugi mamang da kitang hajab tar hai tar ko haja yan su haibiri akhoi mem su haibiri akhoi da yamna akhoi gi yamna skeleton work ta khon to jeri se haja kan hai hanjia ye adugi da gi aduna te khoi da lai pote akhoi da chang lai poti haja organic ki wahum du to okanda ipai pu gi lau patha hai bam le tar to ade khona madu khona permaculture na permanent culture rom da khoi chang thel le madu da khona madu organic ki certification phang ba na tra phang da aduna te haja khona organic har ma matam se ka gi ha bu ai gi thang na ba jaga du da chemical sai chno ai gi pikha ba jaga da khomman nungman tor kan da ai gi sikal kan da organic to ni adu production me ama mapan yo na phon du ni adu akhoi gi wakhalon da di aduna te as a whole state se akhoi na permanent culture ma lak kadam ni adu su science and technology matam ji ki sana bu pota adu oraga di Manipur as a whole je akhoi na permanent culture du la kan da lai li ba department man ji ga ministry sing ji ga tawra kan da ngasi akhoi na sikim da organic haba du adu ba ha yin de adu ai ga na adu gi tamen kan sen man kham gani akhoi expand na te to bu du advan to na lam du ma akhoi na as a whole permanent culture gi pota la ba adu or kan da adu gi poto kan ne lep ka de hada MOMA gumba amana si or ga di certification je akhoi sain to gudam ni adu di moi technology tamen kan sen moi agri to gudam ni da khoti ka sen to gudam ni mass mobilization bi lausal adu akhoi gi pota di akhoi khati wa na te ba lam ma da lam as a whole akhoi ji environment hotspot na har kan dong ka theri ni madu kai de bita ipai puna tor ma thabak to akhoi na 1997 na mapan like ta matam da Manipur da lagu singu pathap tu main to mapan da leram de
와보 아무런 다르거든 러리 파전 사바 거 하사이데비 자루 빨한비 떨어매바 아두기 포도다 우지지 아코나 사이언스 테크놀로지다 타다르지 옹당 아두기 포도 라간다 아두기 프로덕션 라간다 아두다 오가니키 오이바 사디비션이 라고 포도디 아두 디파트먼트 오르스노 adubu haiba id hanagi indigenous oina hanagi layaba low pathapsida organic haiba ngasai wahai di organic oiba aduga certificate aduga scientifically organic ni haiba yada masak sing adu madu ani se susana ba yagane khambi bra kamai to adu ti yam hena obvious adu yadu ne ba adu na bu akhona civil society na tona chape ro ba department tona chape ro ba kariuma ta akhona civil society department chada ne ba adu di yaro ba akhona sinjabani adu gi makong ro department ne okay aduna adu angtang pinjana rakanda kai do sige kamai to sige tang da poram de khoida lakadamni haiba sim lakanda de khoida phimam lakadoi ne ba aduna khoida man yengada poti lamsi da khona lejeri ba tawjeri ba khona ha jeri ba mayam je matam da khona torom matam da akhona ain he organic mission ga yam kun samdare ko sai habiri duna ai samdare bra da ngatang mamang da jeri do organic mission ga yam man samdare ba MOMA 복ting에디 아이가 호이 호티컬처 에그리컬처 호이 삼다리네바 तवबदु अखोन हानिङैदि अखोई ओइबो फिल्मदु करि हाइबनो कदुजि हाइबनो हाइबमा तंताबो पोरम अखोइदे लाकदबनेबा अदुना करिगु मतन अखोन मसिगि पोसि हेक नैनरक्तबा तोंगान चनबा अखोना सिविल सोसाइटी ने तो हाइबा अदु पोतलाएबा अदुना civil society ओरगसु कोई एग्री की प्रोडक्शन से हेना मौं फाना तौई एग्री खगे वानतेबा पोत खुदिंग मदा अखोई खुदिंग मक्से पुनः नहीं दरगदी पुनः दरगदी ओके मथंग राउंड लाक्से या कोई प्रोजेक्ट डायरेक्टर लाक्से को हाइबी पलोक्साल ती साइटी थमिरि वाफम सी खर हेना मियें खर हेना संगसन लगा साइ हाइबी लौ की मतम दाइ ता नोंजु पता जुन जुलाई अगस्त हार फंगे लौबी सिंग जी कनो पायर का मागी पता पायर लेनरी नि एग्री डिपार्टमेंट दा सिगी मपादि हार पुसलतदी पोथोक लेती है साउनरी बने बसे हार ये सब वाथो ओरी बने अदुपु लौसाले साइटेदी हार बो हापतना ऑर्गेनिक हाइबो वाइ सागी सर्टिफिकेट ऑर्गेनिक साइंटिफिकली ऑर्गेनिक ओइदगसु मयाम ऑर्गेनिक न हाइने पोतुदी मोइ तारन बि पांदम सिदि सिनबगी मों माले लौसाले साइटेदो सिगुम बसे लौसाल नत्रगा तो ऑर्गेनाइजेशन सिंग अदुगा समाइना एग्री बोरो म बोरो हॉर्टिकी बोरो एनी कनो द लाकपा कोई लौमी सिंग बरि लेनबा ऑर्गेनाइजेशन हेना पुखन पगन बहाइ तारे सिगुम दि मोमा गी मियंग सि करमानि येंगी मसि there is good policy aduga basida kari hena productivity oidna ba kari batang lai base sida ahan bada ain thamjani si lomi sinmi apun balupna permaculture hairiba atop thabak kaya ama chathaba taragasu permaculture haidana simply this is a synonym of something like organic and natural farming haibani adubo hairiba permaculture sida organic ki line da haibatai चंगजलिबा पोटसिदि पुकनिंग याम थौगलि सिगुम्बा सिविल सोसाइटी सिंगना तौरबा कांदा यामना अखोइगी लौमी चिलिनाव अदगी लैबा सिनमी सिंगना मसि भाब तामिनबा हाइबदो ओइरकनी मसि लोइना अंडरस्टैंड तौजरबा मतुंगदा अखोइना ममांगी चहीदगी हौरगा पर्टिकुलरली लौशाल टीकेएल उक्रुल अदगी तमेंगलोंगी सिविल सोसाइटी सिंग सिगुम्बा सिंगसे अखोइ म्याम खुसमनरगा मास अवेयरनेस कंज्यूमर अवेयरनेस सिगुम्बा सिंगसीदा अखोइगी ऑलरेडी अखोइना इनिशिएट तौदना मदु अखोइना स्पॉन्सर तौबा हौग्रे मसे हौजे हौजेसु लौसालना याम फजना तौबिरिबनी डिस्ट्रिक्ट मरी मंगादा पोस्टर कैंपेन न चिंगबा ऑनरेबल अखोइगी मिनिस्टर ना हौदोकपीदना हाइबा पोटसिंगसी चीफ सेक्रेटरी ना लुचिंगबा अखोइगी लेपाक्सी चीफ सेक्रेटरी ना लुचिंगबा अखोइ स्टेट लेवल एग्जीक्यूटिव कमिटी सिना मसिगी मीटिंग सि फम्म मतमदा ऑलरेडी लेपनाग्रबनी सिविल सोसाइटी सिंगसी इन्वॉल्व तोरगा अखोइ हाइबा सिंगसिदा इफेक्टिव हेन ओइनबा अखोइ जंक्शन मिनस बसना हेन फगनी हाइना तुंग तारकपदसु अखोइ मदुगुम्बा सोइदन लाकनी खल्ली अदुगा एज फार एज केमिकल हार यूरिया सिगी हाइवरगदी आई मसिदा वाफम केतंग थमजनिंगी हाना चुसन्नदना एडिक कोइदना लैग्रबा आइगी सॉइल आइगी माइंडसेट मसि खुदक तो होंदो हाइबदी यामना वागनी ngमोय मसि थादोकनबा हाइबा तारगदी सिविल सोसाइटी लोमी सिनमी पुनमकना अखोइ लैरिबा गवर्नमेंट सिदा लैरिबा स्ट्रांग अर्ज अमा लैरिबसे मसिदा अखोइना
ꯁꯧꯒꯠꯄꯤꯗꯅ ꯁꯄꯣꯔꯠ ꯇꯧꯕꯤꯗꯅ ꯃꯣꯏꯅ ꯇꯧꯔꯤꯕ ꯊꯕꯛ ꯒꯚꯔꯟꯃꯦꯟꯠꯅ ꯇꯧꯔꯤꯕ ꯊꯕꯛꯁꯤꯗ ꯁꯄꯣꯔꯠ ꯇꯧꯁꯤꯟꯕꯤꯔꯒ ꯍꯥꯔꯁꯤ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯗꯅ ꯍꯟꯊꯕ ꯌꯥꯒꯗꯒꯦ ꯍꯥꯏꯕꯁꯦ ꯃꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯈꯟꯕ ꯃꯇꯝ ꯑꯣꯏꯔꯕ꯭ꯔꯥ ꯍꯥꯏꯅ ꯈꯟꯖꯩ ꯃꯔꯝꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯁꯤꯝꯄ꯭ꯂꯤ ꯍꯥꯔꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯃꯥꯡꯍꯜꯂꯤꯕ ꯄꯩꯁꯥꯁꯤ ꯇꯁꯦꯡꯅ ꯌꯨꯔꯤꯌꯥ ꯕꯦꯒ ꯑꯃꯒꯤ ꯃꯃꯜꯁꯤ ꯂꯨꯄꯥ ꯆꯥꯎꯔꯥꯛꯅ ꯐꯦꯛꯇꯣꯔꯤ ꯔꯦꯠꯇ ꯄ꯭ꯔꯗꯛꯁꯟ ꯀꯣꯁ ꯑꯣꯐ ꯄ꯭ꯔꯗꯛꯁꯟꯁꯤ ꯂꯨꯄꯥ 1,200 ꯂꯧꯃꯤꯗ ꯐꯪꯍꯜꯂꯤꯁꯤꯅ ꯁꯕꯁꯤꯗꯤ ꯄꯤꯔꯕ ꯃꯇꯨꯡꯗ only 266 rupees 80 paisa ꯁ꯭ꯋꯥꯏꯗ ꯐꯪꯍꯜꯂꯤ ꯁꯤꯗ ꯇ꯭ꯔꯥꯟꯁꯄꯣꯔꯠ ꯁꯕꯁꯤꯗꯤ ꯁ꯭ꯇꯦꯠꯅ ꯄꯤꯔꯤꯕꯁꯤ ꯂꯥꯏꯔꯒ꯭ꯔꯕ ꯁ꯭ꯇꯦꯠꯁꯤꯅ ꯄꯤꯔꯤꯕ ꯇ꯭ꯔꯥꯟꯁꯄꯣꯔꯠ ꯁꯕꯁꯤꯗꯤꯁꯤ 179.75 maximum expenditure to expend the way having around chahi amada around 6 crore khara henna subsidy da chatlibane government of india gi oina di akhoi gi india na piriba akhoi hard piriba subsidy se around 83,000 crore gumane sigi suk yangraba paisa subsidy da mangal libase masigi subsidy gi portion je akhoi hard si handajarage ꯑꯍꯥꯟꯕꯗꯗꯤ ꯁꯣꯂꯣꯔꯣꯏ ꯍꯥꯏꯔꯒꯗꯤ ꯀ꯭ꯔꯣꯞ ꯐꯦꯜ ꯑꯣꯏꯕ ꯌꯥꯎꯒꯅꯤ ꯃꯗꯨ ꯍ꯭ꯌꯨ ꯑꯦꯟ ꯀ꯭ꯔꯥꯏ ꯂꯩꯅꯤ ꯏꯝꯄꯦꯛ ꯌꯥꯝ ꯆꯥꯎꯒꯅꯤ ꯆꯍꯤ 3-5 ꯆꯪꯅ ꯇꯞꯅ ꯇꯞꯅ ꯁꯨꯝ ꯍꯟꯊꯔꯛꯄ ओके सिगी बताक्सदा ई क्वेश्चन अमतंग हंजागे मरोइना होजिकी आर्टिफिशियल फर्टिलाइजर नतबा अखोगी नेचुरल फर्टिलाइजर बर्मी कंपोस्ट कुमसी मयाम जिगी प्रोजेक्ट दी बर्मी कंपोस्ट कुमसी एनआरजीएस और अतोपतोपा रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम दसु तुम बर्मी कंपोस्ट पोसी यावे अदु मसैदा खरना साइंटिफिक ओइबा अदुगा मसैदा एक्सपर्ट सिंग हाइतारे मसिगुमबसे इंजीनियरिंग पोसी खरदी वाटपदी माले सिगुमददी मियेंग थम्ब्रा मोमागी माइकेडी अखोगी ओइनादी सुमाइन तवे अखोगी कंपोस्ट मेकिंग सी समना हायरबदा अतोपा यूनिट अमदगी भर्मी कंपोस्ट लेरगा आइगी ऑर्गेनिक फील्ड जी चाइगे हाइतारगदी भर्मी कंपोस्ट सी सर्टिफाइड तवम स ओके यस मरमदे मसिगी चरू सिदे याउरिबा करी रेजिड्यू याउई करी केमिकल करंबा मचल याउई याउबा यादब करी याउई सन वइतारगसु माना सारिबा सब्जेक्ट टू काइ दैनो हाइबना चिंबसी याम कुपथबर मरमना simply organic farmer gi wena di masana har putok chagadawni masigi damakta akoina waste decomposer redna yam phaba microbes ki adugumba inoculum haibtai microbes mayamna punjal laga semba adugumba potma akoi machakama akoi moida avail to holli pi natraga ahongba mamal da phangalli hairibasi ira irai laina akoi compost semba yaba aina thamjaninge wafam ding sai ina har gi hudok chare ibse masigi around manipur gi oina India government of India ga Manipur government ga na wana honar ga piriba subsidy si sahi da urea pushalakpagi around 40 crore mukse sahi da piriba spend the way Manipur gi kota gi namakta adu oitar gi hairiba 40 crore si karima vermi compost si di natra compost si di normally hausi yonai si kaithen da open market ta 20 rupees per kg indulpa kun pi hai kg indulpa 35 dei ta di tara hairo samna hairo da adu parim da di kg lising ani chai doini farmer urea lupa chani ga humpuni pan pi badu bag mari manga leibada leibangam da na phodam sen oina tongnarim ni hajariba adu da vermi compost lupa lising kun kunthra karai dei leidoini adu madu oithokta bo wafam ne maduna masida yenganda अखोइना लोकता की फुमदी को ओरो अयाब मोंगदा लेइबा सेमिबा मयामना बर्मी कंपोस्ट तौर खोलिबसिंग जी हजिकी सब्सिडी की पैसा सिना गवर्नमेंट लेसन बिरगा मदु सब्सिडाइज द रेट ता फार्मर दा इजी यामना मोइदा अफोर्डेबल लोइबा रुपा अनि दा अहुम दा पीबा ngam तारगदी ऑर्गेनिक अमदि नेचुरल फार्मिंग से automatically akoi tapna phagalakani hengalakani habise masigi wafam jai ya fazaba ka concept ni adu government gi effort site are sede yamna specially Manipur organic mission agency smaina atopa government of India gi sentang warga so mo warga sukhre na sikom badaming thamagadi tungi asano ming do dai lei habidi ai MEIRA Foods ki MD da laksaram ge hojiki marketing policy hai tare Manipur की marketing policy से अदम Manipur द मी से अदम सारी चाना बा आसार सेम्बा मत वो मैं आमसे नावाई हाइनिंग सी पल मांगम मी अदो हौसी दिया बत्ता हाइनिंग पाने फंग रहा है तारे सिगुम बसे तुम अवन बनी अदो विच साकी मोमा नसु अतो पा साकी जिंजर बोर अतो बापा एक्सपोर्ट क्वालिटी दा सेम बनी ना सिगुम बसे MEIRA Foods की जो एक्सपोर्ट क्वालिटी दा MEIRA लाख बनी विच सुमाइना एक्सपोर्ट सुम तो बसिना कोई बैलेंसिंग कोई लोकल मार्केट्स अमसो एक्सपोर्ट तो गिबा होजिंगना कोई सेमना हाइबिदि दना एक्सपोर्ट सी स्वाइदि पूरा सकिबा एक्सपोर्ट खर तौरिबा अतोपा मार्केट एक्सपोर्टिंग नम बगी फिल्म दे लाइरबरा से नंबर 1 क्वेश्चन अदुगा नंबर 2 दा मार्केट एक्सपोर्ट तो बसे
स्वाइदगी दिल्ली दा लेबा मी अमना दिल्ली दा चान लुंग दा पुबुदु नतबा दिल्ली की कंपनी नत्रगा फॉरेन कंपनी ना मा सुगाम लेगे गाइन हाइबगी फिल्म्स लाबा लाग तारगदी लोकल मार्केट लुपा पैकेट लुपा मंगा पिपो तो सोमदी मबल हेंगा दे लोकल मार्केट मतुकी काय हाइतारे नन अवेलेबिलिटी हाइतारे खरे हेर फंगंगतबगी नत्र ममल ताकतगी अदुमगी अकीबसी फंगरा कमाई ते मार्केट पॉलिसी कमाई ते इसी बतागी किनिंgai लेते मणिपुर की प्रोडक्शन हुजे मरांग काइने लेरे बने अइना सु एड्रेस तौजरी बसे ऑलरेडी मरांग काइने लेबा हई नत्रगा वेजिटेबल द फोकस तौजबने यामना तांगना फंगबा पोत दे फोकस तौजरे यामना अराइबो मोंग द फंगबा हाइतारे तसे नै पाइनएप्पल लाक्चरी सिसु पाइनएप्पल से मागी लाइफ स्पान से हम तेले हेक हेक हिबन नुमितगे नुमित तरुग मनुंग दैना चाहौद्रगदी मागी माई पत्कदोइने अदुगा फार्मर सिंग नसु मुनबु मुनखरगदी मा थंबा यादबा पोत का अल्टीमेटली प्रोसेस तौजरी के हाबो पोत अदगी मुखी दसु मपाले एक्सपोर्ट ऑफ फ्रेश एक्सपोर्ट ऑफ वाइसे मागी पैकेजिंग चैनल चंगी अदगी प्रॉपर्ली पैकेज तौजरी मार्केटिंग टाइम योगो अदगी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम मा योहना होना रकदोइने अदुगी फैसिलिटी दो मणिपुर द लेजर के योहना नम अदुदगी ने कोइना प्रोसेस तौरगदी माई लाइफ चेंज गला फॉर एग्जांपल ओके सब टेक्निकल फेलर खर ले है मथांग जब तेन को ब्रेक मतलब ब्रेक मतुंग द कोई मेडम की एमटी की वाफम लाक सके मथांग जब तेन को ब्रेक मतलब ब्रेक मतुंग द कोई याम थोन के पी सु मींग तारो लेबियो वेलकम बैक ब्रेक मतुंग मैं मो मुकन तराम नौसरे ब्रेक ममांग द टेक्निकल की कुदोंग साद न मोरगा कोई की एमडी की माइके दी थंग वाफम द मफुंग फादबा अदो अमुक सु क्वेश्चन नोइना मुसु कोई एमडी द लाक सके हंजबम सुब्रा दा रोइनो साइ हाइजर मार्केटिंग पॉलिसी अदुगा easily available or put the target to have any easily available or the target that the Tadok Pibra, Sagi, Yamki Home, Yam easily available means Sagi to the Patka Marakan Pongo. Ado marketing Matang Sikramaito, you see Matang the Koi marketing the imbalance of Matang or Procamadi with the Tamirum. I guess so again number level that them attempt of Zabani. I know you and Mangamoido would do the LOUSHAL Luraga. ngamoido bodudi loina maki amang bani state ki samang bani loid ai ki samang bani aduna ngamga to chang ta tawza bani aduga easily available oi by then haizer isena already haina kai haita process to bu yaga do raw material oi available oi ba put to the focus tawza bani ai bani madu dane ina pineapple focus tawza ri se pineapple gi keno si magi life span se am tel enga sai haja ki tuni life span am ten bani na within 6 days process to bu yada ba pot amakag leire aduga even export tawge hairesu natraga mapan da thadu ke hairesu especially fresh oina thadu ke haiba matam da within 6 days of period the yohunga do mane ba adugi marak se yohun laudraga di magi kahta magi life problem lakane ba magi taste ka ida problem lakane aduna process tawragadi magi life se already extend tawthoe adu extend tawragadi engonda ngasai gi market tawbada yam line matam lauraga market tawba yaba haitare ana tadi kudak ta tawragadi ngasai gi agi price oina thamiba price to ge khangun hulakpa ya patla mang du sarupadi throw away price yon thoka ha puram lakade mangja go to kana dano engonda mangba da farmers mang doine ba aduna process tawragadi koina market ki price koina fix tawba ngame sidagi aina tana yon bang ngamoi have dai hai bang ngam gadoine ba ade ngasai gi moida nei na bagi matamam leibedo market to da yorok matam da moiga price negotiation koina matamam leiba posina hiuraga koina keno to batara gadi price negotiation to tara gadi loina mangmina gani ba adu poto mena naizari sana aduna atai pot su aina process to ge have matam da availability sa hana yeng hoda na I process target to ya de for example I was sing dry ginger to ge have matam sida mamangi chahida lupa chama ka kun per kg da market ta pangbai period aina dry ginger market to gen khallu ragadi I fail orangani ba I fail orangani kai no da world ki market na tragas national market ma rate ma hana le gram ne dry ginger gi 600 rupees per kg hare ba aina chama kunda labor sing aduna dry tawro matam ai ngonda phangado se I cost 1200 changa doine ba adu 600 yon ba ai manga yon doine ba adu manga yon ba haidu karamba business no hapane adana farmer gi yenga ga ekoi gi yenga ga mayam ga interest yenga ga di adu ba poto ko yi baraba yenga do bane adana process to ba haisida bu atang mamanda leira ga process to ba yade plenty available oiba marang kaina leira ba hongna leiba phangba matam adu ko process to do bani aduga sidani koina farmers sing da koina am kana koi ki kedo mayam da ki haloi do ba mak farmers sing da fazana thabiyu marang kaina thabiyu fresh yon ba ngam ba yon biyu ngam da bado we are there for you
haibu potune moida koi na message phangan ga doise ade noi yon mangam da poto koi leira koi process tau ge noi sumang da koi sumang da ba mong da tong mina se haibu understanding da la ka doise okay MEIRA Foods adu simba food koi organic pu oiro adu kas maina hena project of export ki tabangta project ori ba company sing yam ni henkala ga di farmers and anxiety lai ba pat kini pum kini trai products ki khara wai da ai sa ka ta budan na te market ta sitre habi ki aki budu lai ro habi ki apprehension du di madu yakram khai di koi habni ai keno da laksaram gi lausal gi general secretary ta sagi not only fill the labuk ta koi low khak uba low ki vision khak na tabida ato to pa hoji organic ki mai kai digi thambiri se sing yangang adu tongan ba food items sing aduga agriculture products sing se mayam se ready to raga madugi export ki dam ready to ini adu bo sai the less area more products mechanism hai tare low sing sti low akoi low mapa ga man acre khra da mai thoi ba products sing ga sani sana di having anxiety aduga adu farmers aki bele aduga khai sing yangang city akoi gi yamna phajana hakta kana to sul ilai lai na hingol masim da lawri akoi gi kare hai tare matai da dum tharaga dum products khre hena kana tare maduda akoi gi har yam sai ba artificial fertilizer yam sin na ba na adu gi thoi dok pa laite sing yangang sing locally dum phangdari sing se hojik se adu po low ubagum ba da di hena sai oja kana non project action sai bi har ya to darkar level ni masiki mayam da farmers in the kasai haine rakta bagi har sum sin nagi sina madu har sin rakta na bagi masam matam khrati logni habe hom le du lausali ma kheti singum basidi khara develop to no bai masak si kari kari u phang ha sigi matang ja khoina develop to no sa khoyam phone ando maru ina khoi Manipur da ajo organic oi bela ipose Manipur organic mission la ije masigi matong ne jo organic seriousness sam lai matam amada civil society singina organic ni chen bese department na ta de adu di department ki mathau adu le horticulture tra agriculture department mathau adu moi le rabani makhang ta jar khige ba ada smai tok dana hajik ta khode lai pote khone to tong ni myam je to bungum de myam je hajik khode hop lai ni ada mama he pok pote ki di ke do he bu mama na jo khode to organic maru de hawe ba khode piri wa ba hare ba ko aduna adugi maru thabam dudi adugi organic ogedba jaga dudi nona sibu to ogedine nogi prakse no de limna pibu wani sigi prakse no ne gon humju later bo jaga ni sidi farmer sing mo interest am thole yam laina akhona organic harga paya yabana te ba tawo department thawa yara kanda si tawro nogi prakse so le duni adi maru mana so hon piduni haibu matamda sida moina cheli be songi bise sigi poso khode munna yeng da bane matam odum silem bana te ba aduna lafal gumba na tra mama gumba na to bodu wa na te ba yam baru di mang sai mem na haido noi na poto khoi ne lebi ge pot mang ba ya di haibu pose sigi moida khoi thajabam thambira ba sidne wa la ka do poti aduna matam ma da department sing na ma lo da ba thawa sabi da ba ali even department sing ngai hoi ga wa na officer oi bo ni mathayam ro jo bo ni ministry level da bera karakanda MOMA mane BJP go mela matung da BJP du gi nu se ba na te ko la kan organic ki ayush ki haina wakalon tham kan department kambu du na nga sai chemical fertilizer sai we na torom bodo hulai tho kan da organic to we ho hore go mi matung ina aina senai da satpa matam da ka du gi habu moi ke bi ke du na moi du organic to le me matam da ko ngali ngai ko ya je Manipur la kan Manipuri ke bi ke du di har ching mi ki sing da har sai de bodo moi na har sai hele aina moi da hang noi gi di kari gi no sa har sa akoi de le ke bi ke du ga noi ga ke na we have to come one day invite us hai de tori bu possible ba aduna department amadi akoi ministry level si da moi na khutha bam changi khara thengmal labani hai ta thengmal labani ha ba adu wa ne thengmal labani adu ga hoji lai si agriculture bari level department si horticulture and soil conservation si ta na te hoji kaw gi mayam lai ri central agriculture university professor mayam su lai ri Manipur university su biotechnology ki na biology ki mayam su lai ri sigu masina su hena research tor kan da hena fagalam ga de hena thengmal labani hai ba aduna sarkar ro sema to khoni hai ba agriculture alai se minister am ta pahan biyo se sarkar ni hum sem khoi na lawe ta da bi wani agriculture alai se am tang minister am tang na pahan biyo
ꯑꯗꯨ ꯀꯥꯟꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯑꯣꯔꯒꯥꯅꯤꯛꯁꯦ ꯈꯨꯠ ꯊꯥꯕ ꯌꯥꯗꯕ ꯑꯝꯇ ꯌꯦꯡꯁꯦ ꯌꯥꯝ ꯐꯖꯕ ꯋꯥꯐꯝꯅꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯒꯃꯦꯟꯁꯤ ꯂꯥꯛꯄꯗꯒꯤ ꯁꯤꯒꯨꯝꯕꯗ ꯃꯤꯠꯌꯦꯡ ꯆꯪꯉꯤꯁꯤꯡ ꯌꯥꯝ ꯄꯨꯛꯅꯤꯡ ꯊꯧꯒꯠꯂꯛꯄ ꯑꯗꯨꯒ ꯋꯤꯠ ꯑꯣꯟꯇꯔꯄ꯭ꯔꯦꯅꯔꯁꯤꯡ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯏꯟꯗꯤꯕꯤꯖꯨꯋꯦꯜꯁꯤꯡ ꯋꯤꯠ ꯑꯗꯨꯒ ꯒ꯭ꯔꯨꯞꯁꯤꯡꯅꯁꯨ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯏꯟꯇꯔꯦꯁ ꯂꯩꯁꯜꯂꯛꯄꯁꯤ ꯈꯔ ꯍꯦꯟꯅ ꯐꯒꯠꯂꯛꯀꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯋꯥꯐꯝꯁꯤ ꯑꯗꯨꯝ ꯑꯁꯥ ꯇꯧꯏ ꯑꯣꯖꯥ ꯗꯦꯕꯗꯠꯇꯗ ꯂꯥꯛꯆꯔꯝꯒꯦ ꯉꯁꯥꯏ ꯑꯣꯔꯒꯥꯅꯤꯛꯀꯤ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ ꯃꯇꯥ ꯑꯣꯔꯒꯥꯅꯤꯛ ꯑꯗꯨꯒ GI ꯔꯦꯖꯤꯁꯇ꯭ꯔꯦꯁꯟ ꯍꯥꯏꯕ ꯃꯇꯝꯗ GI ꯔꯦꯖꯤꯁꯇ꯭ꯔꯦꯁꯟꯁꯤꯁꯨ ꯌꯥꯝ ꯗꯔꯀꯥꯔ ꯂꯩ ꯃꯥꯔꯀꯦꯇꯤꯡ ꯄꯣꯂꯤꯁꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯃꯤꯌꯥꯝꯗꯁꯨ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯏꯒꯔꯅꯦꯁ ꯑꯃ ꯂꯩ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯑꯩꯒꯤ ꯄꯣꯠꯁꯤ ꯑꯩꯒꯤ ꯄꯣꯠ ꯅꯠꯇꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗ ꯐꯪꯉꯤꯕ ꯑꯥꯎꯟ ꯄ꯭ꯔꯗꯛꯁꯤꯡ samna harabda soibum su hoi aduga department mari leinaramdabadi yai adubu pamnari be yongsak adagi iban huzik haibiri GI registration phangba morok adi tamilong kopla si ready tawre habagi leire aduga kasai gi lemon se already phangre haba hom leire adubu GI registration taw matam da manipur gi farmers khakta natna manipur every people khudi makta sidi koi product ni haidana mako pongna international arena da lepangam godoi matam su leije doine ba adui matang da puning thogot pa mani peoples na puning thogot pa ya matang haidara duna ngasagi organic amasuk inorganic ki wafam na kitang nathai kana GI registration matang ida karam karam ba angle da ready tawi habi wafam adi matang kitang panbit mo in soil conservation jina ahan bada kachai lemon si yam uniqueness sama leiwa adaga maga atopa phangiba magi makalgi lime lemon sing siga manadaba sina maram oiraga yam uniqueness sida aduga speciality punamak si yenga matungda scientific background habijabi loinmak fulfill tawrkanda GIC apply tawbani aduga yan hanna GI phangbasi kachai lemon ni abai horticulture crops study adugi mathangda matung tarpada handakki chahi gi sorry mamangi chahi gi horakpada crop ahum khak akoina identify tawi MOMA na akoina propose to ba haibatai submit to wojerga su department gi initiative ni department gi initiative haibadi honorable minister they leiriba pubiriba akoigi bureaucrats loinamak mari leinaba ngaktani makoi miyeng makhadani loin tawribse ado hasiki GI registration si crop ahum tawsi ahanbada siroi lili tawi ani subada chirarau khongi hathei chirarau khongi marok tawi ahum subada tamenglong orange tamenglong da phangiba komla makhal ahum si tawbani chirarau khong hathei amadi tamenglong orange sidi 6 months ngaiba aduma moigi procedure am lai mandatory oiba masida ikoi hojik already put up tawduna leire accept tawgre makoi aduga another 3 months kuma leiragadi ikoi GI ji soiduna phangane na khalli laibak thibadi siroi lili hairiba lei sidi GI da gi tharubudu reject ore maram di ikoi gi hairiba pot si ikoi gi siroi lili hairiba si commercial item cultivated commercially cultivated aduma item natraga crop oide haibasida masi natradi yade haina makogi rules and regulation leiriba moigi norms tuna yade na madumadi moina reject tore GI haibasi ownership makalamani ajik tapi dem chumi GI phangaba pot ama haibase masi atopa kanagumba amatna claim do we are roidoba aduga hariba GI hariba potsi kari GI da lei haibata any international da leiba any country mana anywhere buyer mana yengu matamda GI sida focus yamna tawba haibatai maramdi GI lowriduna di uniqueness already leidana tawrama sumain tawdra ikoina makha tarakpadasu department sigi initiative mathang ikoi gi crop lowa yaba crop mayam ama lownaba ikoi soiduna honagani natraga honari haibase masi wafam stay thamjani okay yam phasabo hamne GI registration si mathau siam taba id indigenous people khakta kanbana tana indigenous products sing aitare uniqueness laisaba mayam sisu kanbi mathau tai maduda min hanga de sai akoi gi umurok ki matang su khatang sai na ba malai male adi matang khitan panbira ba ya umurok si sumai to umurok si mai ni pur gi miano su pam pam na sanari bine du patu per state sing na GI registration phangi na phangi ha ekoi na technology gi bida as early as 2007 adwaida 6-7 swaida GI gi kanna masigi target tawnar ko matamni matamdu da khoi gi department concerned department harigadi horticulture department tare matamdu da khoi na response si pi bada thengbra kaino ma tawkiba madumadi khoi su
ꯑꯇꯣꯞꯄ ꯂꯝꯕꯤ ꯑꯃꯗ ꯑꯇꯣꯞꯄ ꯁꯥꯏꯠꯇ ꯂꯩꯔꯨꯕꯅꯤꯅ ꯃꯇꯝꯗꯨꯗꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯁꯨ ꯀꯦꯄꯥꯁꯤꯇꯤꯗꯨ ꯌꯥꯝ ꯅꯦꯝ ꯂꯩꯕꯅꯤꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯆꯨꯝꯅ ꯄꯥꯎ ꯇꯥꯈꯤꯕꯒꯤ ꯋꯥꯅꯤ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯃꯇꯨꯡ ꯇꯥꯔꯛꯄꯗ 2000 ꯀꯨꯏ ꯀꯨꯏꯗ꯭ꯔꯤꯉꯩꯗ ꯑꯦꯔꯥꯎꯟ ꯁꯦ 14 15 16 ꯁ꯭ꯋꯥꯏꯗꯒꯤ ꯍꯧꯅꯔꯛꯑꯒ ꯑꯁꯥꯝꯅ ꯃꯁꯤ ꯑꯦꯄ꯭ꯂꯥꯏ ꯇꯧꯕ ꯃꯥꯜꯂꯤ ꯑꯁꯥꯝꯅ ꯏꯍꯥꯟ ꯍꯥꯟꯅ ꯚꯨꯠ ꯖꯣꯂꯤꯀꯥ ꯍꯥꯏꯅ ꯃꯈꯣꯏꯗ ꯂꯧꯕ ꯌꯥꯕꯒꯤ ꯐꯤꯕꯝꯗ ꯂꯩꯗꯨꯅ ꯐꯪꯉꯕ ꯃꯇꯨꯡꯗ ꯖꯤꯑꯥꯏꯁꯤ ꯐꯪꯉꯕ ꯃꯇꯨꯡꯗ ꯑꯃꯨꯛ ꯅꯥꯒꯥꯂꯦꯟꯗꯅ ꯃꯁꯤ ꯅꯥꯒꯥ ꯃꯤꯔꯤꯁ ꯔꯥꯖꯥ ꯆꯤꯂꯤ ꯀꯥꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯤꯡ ꯆꯤꯂꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯇꯧꯔꯒ ꯃꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯇꯣꯉꯥꯟꯕ ꯖꯤꯑꯥꯏ ꯑꯃ ꯃꯈꯣꯏ ꯑꯗꯨ ꯀ꯭ꯂꯦꯝ ꯇꯧꯗꯨꯅ ꯂꯧꯋꯦꯅ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕ ꯂꯩ ꯇꯁꯦꯡꯅꯗꯤ ꯎ ꯃꯣꯔꯣꯛ ꯍꯥꯏꯖꯔꯒꯁꯨ ꯎ ꯃꯣꯔꯣꯛꯁꯤ ꯃꯈꯜ ꯌꯥꯝꯃꯤ ꯈꯔ ꯑꯃꯅ ꯑꯉꯥꯡꯕ ꯂꯩ maku thaba lay kharam na ipa pa lay orange orange ki color lay khara madi satrik ki morok na satrik ki morok si muk saba u morok lay banate samai do na aikhoi gi su GIC hamsi adum apply to wi ai tawudu aikhoi gi uniqueness to aikhoi proof to butai scientifically proof to butai document related document sing genetical oiba du ma scientific my document required documents sing do ko pi batai history pi batai पुनमक सिपी बंगमगदी अखोई सोइदना दुम फंगंगमगनी खल्ली सिगिसता ऑथराइज्ड ऑर्गेनाइजेशन हाइतारे द डिपार्टमेंट खत नतना इंडिविजुअल अमना ngसागी मागी दरकार ले मसल सिंग तो कलेक्ट बंगमगदी इंडिविजुअल अमने अप्लाई तो तुम याबा वेबसाला मसी इंडिविजुअल मकनदी मसी अप्लाई तो बसी या दे हाइना थमजनिंगी तसेंगना मसी अप्लाई तो गे हाइतारगदी तसेंगना मसागी एंटिटी लेबा ग्रुप फॉर्मना ग्रोवर ग्रुप ओइसनु प्रोड्यूसर ग्रुप ओइसनु प्रोसेसिंग द वर्गना एंटरप्रेन्योर मसादुना मदुना पेटेंट लोबाइना खंगनरे पेटेंट तो बाइना खंगनरे सुमाइन तौद्रा अखोगी जीआई गी ओइरगदी हाना गवर्नमेंट ना यारंबसे मसी अहोंबा म लेग्रे लेटेस्ट गाइडलाइन दा गवर्नमेंट ना यागिद्रे aduna ekoi MOMA na tawribasi government na yadabadagi Manipur Organic Mission Agency city society government gi society mo webini na ekoi na apply tawjigi bani sumai dong makha tarak padasu ekoi GIC hen tawnabagi adumba government gi aningba leibani na soidana makha tana krom kayam tawrkhani habise mase gi thajabani yam phajai yam dungai jai MOMA gumba hai tare smaina government gi initiative si hen lawro kanda masaida mayam da khorang butu la ka da di mathanda dum mai pot tharing bagi edu organic pu ro unorganic pu ro hena sathok leina be masak ni dum honara kani hai buduni initiative khara di sangi ai kana da MD da laksage sagi company ma food company ma tawro bani na budu da saiting mayam tang ni the branding the packaging aduga processing to mayam thini edu masigo baji hoji hai pidi umurok haji atiek pasing si packaging toro pantha badan madi am tongana process me am adi kusu kolai me am su lei edo sigum basi da hai tare ado hojik si market me am haine ji kai da Manipur MOMA na akoi gi sing ji loi branded to re loi losing ma pan ka loi thadok rabani na kai thel da sing lupa kun da phang da sing da lupa hum phu yore ya khai yore sing si hoi ma pa na ha na sanam be sanam da be adu sing si yam ka he na loi masal mu re ga su yam easily phangame hai tare hojik MOMA na sembi ro podi sing ji am belu lei re ba sigum base kari focus tam ni kamai khali ji wakhan afam se sida farmers in the encouragement am khakni am rom dhare gedi am job encouragement ne hadi mamang ta akoina sing tharu raga se yonbham leita dana moina waram bado hojikti any amount thaba matam da koi yonbham leire habege moida confidence am khane build up tawrise adake mukon value added product am sara kan da di amu hena magi value senga nga doini lupa kun da leiba kunthra da leiba sing do aina lupa chama kun ta lupa chamga da yonba ngamba product am saba taragadi hena value le hen ga doini akoi for example in was singi product ta sajari ginger candy se kind CFTR aina develop to ba kind of khangni product am khakni sigi product se khoina sara matung sidadi akoina su semjara matung sidadi magi taste se all over India am bhajana pamaga lerame market already exist auraga lerame aduna akoina ginger candy ena ginger matna khoi to kusu wana thoktre already se market lerabani na aduna Manipur gi singna saba ginger candy na haragadi moida Manipur haise brand amona chat khare bojikti northeast have say yamna organically thai natural way da thai habagi yamna safe oi habagi adu magi taste se tungale habagi amsu brand am leirabani na moina hena thazaba poram oibadagi hena yonbu lungai poram su leire aduna masak hena khangan ba haitare kan kai larger kind of the mass ta akoi gi posa masak khangan ba poram ka aduna India market ta all over India ko yonba ngamak pa hai se
ꯃꯄꯥꯟꯗꯒꯤ ꯂꯥꯛꯄ ꯃꯤꯅꯁꯨ ꯃꯗꯨꯒꯤ ꯄꯣꯠꯇꯣ ꯃꯍꯥꯎ ꯇꯪꯈꯤꯗꯣꯏꯅꯦꯕ ꯑꯗꯨ ꯑꯣꯏꯔꯒꯗꯤ ꯃꯣꯏꯅ ꯄꯥꯝꯃꯒꯗꯤ ꯃꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯟꯇ꯭ꯔꯤꯗꯁꯨ ꯄꯨꯕ ꯌꯥꯕꯒꯤ ꯔꯨꯝ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯅ ꯊꯤꯖꯔꯛꯀꯗꯣꯏꯅꯦꯕ ꯃꯗꯨꯗꯅꯦ ꯑꯦꯛꯁꯄꯣꯔꯠ ꯃꯥꯔꯀꯦꯠꯇ ꯂꯥꯛꯏꯁꯦ ꯑꯩꯒꯤ ꯖꯤꯟꯖꯔ ꯀꯦꯟꯗꯤꯁꯦ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯌꯨ ꯀꯦ ꯃꯥꯔꯀꯦꯠ ꯌꯧꯈ꯭ꯔꯦ ꯑꯩꯅ ꯗꯥꯏꯔꯦꯛꯠꯂꯤ ꯑꯦꯛꯁꯄꯣꯔꯠ ꯇꯧꯕꯗꯤ ꯅꯠꯇꯦ ꯕꯠ ꯕꯥꯌꯔ ꯑꯃꯅ ꯗꯦꯜꯂꯤ ꯃꯥꯔꯀꯦꯠꯇꯒꯤ ꯂꯥꯔꯖꯔ ꯑꯦꯃꯥꯎꯟꯇ ꯄꯤꯛꯑꯞ ꯇꯧꯔꯒ ꯃꯣꯏꯅ ꯌꯧꯈ꯭ꯔꯤꯅꯦꯕ ꯍꯣꯏ ꯃꯩꯔꯥ ꯑꯣꯏꯅ ꯌꯧꯔꯝꯗꯕ ꯌꯥꯏ ꯃꯩꯔꯥ ꯑꯣꯏꯅ ꯃꯥ ꯌꯣꯜꯂꯝꯗꯕ ꯌꯥꯏ ꯕꯠ ꯗ ꯖꯤꯟꯖꯔ ꯀꯦꯟꯗꯤ which is produced by MEIRA Food has been reached to UK market ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤꯗꯤ ꯄ꯭ꯔꯥꯏꯅꯦꯁ ꯑꯃꯅꯦꯕ ꯑꯗꯨ ꯑꯣꯏꯗꯤ ꯑꯩꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯣꯗꯛ ꯑꯃ ꯑꯗꯨꯗ ꯑꯦꯛꯁꯦꯞ ꯇꯧꯈꯤꯕ ꯍꯥꯏꯁꯦ MEIRA brand itself UK market ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯌꯧꯍꯟꯕ ꯌꯥꯕꯒꯤ ꯂꯝꯕꯤ ꯑꯃꯈꯛꯇꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯎꯕ ꯍꯧꯔꯦꯗꯅ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯀ꯭ꯋꯥꯂꯤꯇꯤꯗꯨꯃ ꯑꯦꯛꯁꯦꯞ ꯇꯧꯔꯦ ꯍꯥꯏꯔꯤꯅꯦꯕ ꯑꯗꯨꯅ ꯁꯤꯒꯤ ꯄꯣꯠꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯂꯝꯕꯤ ꯑꯃꯈꯛ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯁꯨꯝ ꯌꯥꯠꯄ ꯍꯧꯖꯔꯛꯏꯁꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯁꯤꯡ ꯈꯛꯇ ꯅꯠꯇꯦ ꯎ ꯃꯣꯔꯣꯛꯁꯨꯅꯤ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯂꯣꯀꯦꯜ ꯃꯥꯔꯀꯦꯠꯇ ꯊꯣꯏꯗꯣꯛꯅ ꯅꯨꯡꯅꯥꯡꯅꯤꯡꯉꯥꯏ ꯑꯣꯏꯗꯦ ꯃꯃꯜ ꯈꯔ ꯀꯤꯅꯤꯡꯉꯥꯏ ꯑꯣꯏꯗꯦ ꯀꯩꯅꯣꯗ ꯆꯍꯤ ꯑꯃꯈꯛꯇꯒꯤ ꯄꯤꯔꯦꯠꯅꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯅꯨꯄꯥꯒꯤ ꯆꯍꯤ ꯑꯃꯒꯤ ꯄꯤꯔꯦꯠꯅꯦꯕ ꯍꯟꯗꯛꯀꯤꯁꯤꯗ ꯑꯗꯨꯛ ꯁꯤꯠꯈ꯭ꯔꯦ ꯍꯥꯏꯔꯗꯤ ꯃꯊꯪꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯑꯃꯨꯛ ꯌꯣꯟꯕ ꯌꯥꯗꯣꯏ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯑꯃꯨꯛ ꯍꯦꯟꯅ ꯊꯥꯕ ꯌꯥꯗꯣꯏꯅꯦꯕ ꯂꯝ ꯃꯥꯡꯉꯒ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯏꯁꯄꯦꯁꯦꯜꯂꯤ ꯆꯤꯡꯒꯤ ꯂꯝꯁꯤꯡꯗꯗꯤ ꯌꯥꯝꯅ ꯂꯝ ꯃꯔꯥꯡ ꯀꯥꯏꯅ ꯂꯩꯕ ꯃꯐꯝꯁꯤꯡꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯈꯔ ꯍꯦꯟꯅ ꯊꯥꯕ ꯌꯥꯔꯤꯕ ꯄꯣꯠ ꯑꯃꯈꯛꯅꯦ ꯄꯣꯠꯊꯣꯛ ꯑꯃꯈꯛꯅꯦꯕ ꯑꯗꯨꯅ ꯁꯦ ꯐꯥꯔꯃꯔꯁꯤꯡꯅ ꯍꯦꯟꯅ ꯊꯋꯥꯏ ꯌꯥꯎꯁꯜꯂꯒ ꯍꯛꯆꯥꯡ ꯁꯣꯛꯀꯗꯧꯕ ꯄꯣꯠ ꯊꯥꯕꯕꯨꯗꯤ ꯌꯥꯝꯅꯁꯨ ꯂꯥꯏꯅꯁꯨ ꯃꯥꯔꯀꯦꯇꯦꯕꯜ ꯑꯣꯏꯕ ꯍꯛꯆꯥꯡꯁꯨ ꯀꯥꯟꯅꯒꯗꯧꯕ ꯄꯣꯠ ꯑꯃ ꯊꯥꯕꯅ ꯍꯦꯟꯅ ꯐꯩ ꯍꯥꯏꯗꯅ ꯑꯗꯣ ꯆꯪꯁꯤꯜꯂꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯑꯦꯟꯀꯔꯦꯖ ꯇꯧꯕꯤꯕ ꯌꯥꯏ encourage tꯧba kana lawmisingdi yamna wakalon kare haitare encouragement tawba wafamdani ado ai project director dam laksaramge loisalakpagi matang khitang matam yam sangaktre sai hainari singsi sai organic ki bu ero nagan sai thambiri medam su thambiri mapan da yore haibani sena harkan manipur gi sigumba product singse adupu mayam he hainabam lay mayam hainab je kenoda organic manipur organic mission is in tholopte organic posim mabal tang phangabani hona phangbasina inorganic oidabo oiram inorganic oiramani organic oidabo oiramani ada organic products ni pa loi sakre koina sari jing har yauba adagi mahi kari haitare koi gi hakchang soba sijang ngai re aduna chemical fertilizer am sinaba ngata ngai re samna haibada koi gi business tawba kamu na de koi gi kobi on ba hangam yom kang hangam ji hep yam faragadi as masi leiba talli haiba hom su leiba masi har yam sarang ngani haiba wakal mayam gi concept sitin leidiri se sigum bada karmaina miying thambi koi gi moma site gi boroi na haibiri ni sagi hajiri ba hygienic oidre manipur people se aduma pani mi gi na hygienic loi oigrani haiba wafam se concept se yam leileba yam sida clarification kamai tawba yai ꯁꯤꯗꯩꯁꯤꯗ ꯌꯥꯝꯅ ꯆꯝꯅ ꯑꯩ ꯄꯣꯏꯟ ꯑꯃꯅꯤ ꯈꯛ ꯍꯥꯏꯖꯒꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯣꯔꯒꯥꯅꯤꯛꯀꯤ ꯁꯔꯇꯤꯐꯤꯀꯦꯁꯟꯒꯤ ꯑꯃꯗꯤ ꯑꯦꯛꯁꯄꯣꯔꯠ ꯇꯧꯅꯕ ꯄ꯭ꯔꯃꯣꯠ ꯇꯧꯔꯤꯕ ꯀ꯭ꯔꯣꯞꯁꯦ ꯑꯥꯏꯗꯦꯟꯇꯤꯐꯥꯏꯠ ꯀ꯭ꯔꯣꯞ ꯍꯧꯖꯤꯛ 5 ꯈꯛꯇꯅꯤ ꯑꯩ ꯉꯁꯥꯏ ꯄꯟꯖꯈ꯭ꯔꯤꯗꯨꯅꯤ ꯆꯥꯛꯍꯥꯎꯅꯦ ꯁꯤꯡꯅꯦ ꯌꯥꯏꯉꯪꯅꯦ ꯀꯤꯍꯣꯝꯅꯦ ꯎ ꯃꯣꯔꯣꯛꯅꯦ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕꯁꯤ ꯇꯁꯦꯡꯅ ꯍꯥꯏꯔꯕꯗ ꯆꯥꯛꯍꯥꯎ ꯍꯥꯏꯁꯤ ꯅꯨꯃꯤꯠ ꯈꯨꯗꯤꯡꯒꯤ ꯆꯥꯕ ꯅꯠꯇꯦ ꯃꯁꯤꯗ ꯇꯥꯡꯕ ꯑꯃꯗꯤ ꯍꯣꯡꯕ ꯊꯣꯏꯗꯣꯛꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯗ local people they affect pot natri ꯑꯗꯩ ꯁꯤꯡ ꯍꯥꯏꯁꯤ ꯆꯥꯗꯅ ꯀꯌꯥꯝ ꯆꯥꯅꯤ ꯀꯦꯖꯤ ꯑꯃ ꯂꯩꯕꯗ ꯀꯥꯎꯒꯩ ꯆꯠꯄ ꯄꯣꯠꯅꯤ ꯁꯝꯅ ꯍꯥꯏꯔꯕꯗ ꯀꯦꯖꯤ ꯑꯃ ꯅꯣꯡꯗ ꯀꯦꯖꯤ ꯑꯃ ꯆꯥꯕ ꯅꯠꯇꯦꯕ ꯑꯗꯨꯒ whereas ꯄ꯭ꯔꯗꯛꯁꯟꯗꯤ ꯄ꯭ꯔꯗꯛꯇꯤꯕꯤꯇꯤꯁꯤ ꯍꯦꯟꯒꯠꯂꯛꯇꯅ ꯃꯁꯤ ꯃꯇꯥꯡꯁꯤꯗ ꯑꯩꯅ ꯌꯥꯝꯅ ꯁ꯭ꯋꯥꯏꯗ ꯀꯩꯒꯨꯝꯕ ꯋꯥꯔꯤ ꯑꯃ ꯑꯩ ꯊꯝꯖꯅꯤꯡꯉꯤ ꯑꯩꯅ ꯌꯥꯝꯅ ꯅꯤꯡꯁꯤꯡꯅꯤꯡꯉꯥꯏ ꯑꯣꯏꯕ ꯋꯥꯔꯤꯁꯤ ꯑꯍꯥꯟꯕ ꯐꯔꯖꯣꯜꯗ ꯄꯥꯔꯕꯨꯡꯗ Honorable Chief Minister amadi Honorable Minister Horticulture na chingba dugba akogi program ama akogi ginger festival first ginger festival state level ginger festival pangthokpa matam sida akoi si chache matam sida koi na Honorable Chief Minister sina akogi kanon singda farmer singda hangi ginger farmer singda noi ginger sing se noi loina si yonba ngamdadna leiri si lupa kaya da leige hai kamai tawe da akoi masi mamang da madu hanga ani khangdana akoina nera market na akogi northern gi oiba marketing adu agency lei masi ka khusam narga akoi moi bul leihan du gi akoi ready to leba masi da akoina moina lupa tare ta piu hai farmer na lupa mapan mau da di yon piu hai kg da sida yanada da na lupa tare na te yaro en tawdna honorable chief minister da hairu da na honorable chief minister jina fare lupa ni do ai state ki fund da hapage aduna support price na lakun se nakoi do phangan lage hen thorga MOMA na Manipur Organic Mission Agency na dui matung da survey ji ahum marirok sala matung da each and every single farmer sing jon gi bagi matung ina mai kg ma sing du matung na paisa ji phangan ki si matung tarak pada aikoina facilitate tawraga buyer kayama pura aga mathang gi second ginger festival Farzol gi headquarter to pangthok ki base ai samak adu da chachai masidadi aikoina organic farmer ginger gi wenda lising ama se aikoina restart to bire entire Farzol district sida
aduga hairiba lising ama sina puthorakpa ginger singse around 4,000 metric tons se masi ekona record tawda masi ekoi mapangi atopa company singna leikhi leiba sina masi gi mamal si about 12 crores se masi wigi turnover ne hairiba farmers sing sina benefit phangi bani aduna ngasai gi doubling the farmers income by 2022 haiba honorable prime minister gi adu vision se masi gi pot city ginger Farzol gi wena ginger gi de yenguragadi 300 times hen gram MOMA ki su grand success hai tare masi gi chi ekoi gi taseng na state government gi achauba will amadi makoi gi urge effort to madu ekoi di chumna wahan thok poina thabak tawjabadani ekoi na tawrubada mai pakpa amani thamjani aduga atopa amana ekoi na hojik leiriba Manipur Organic Mission Agency na 2016 dagi horaga hojik phawbada laibasi organic certificate phangdringeda ekoi post kayam yamna yonba ngamgi ge aibase masi around 37,650 metric ton masi yole aduga masi ekoi na tinjanari yeng matamda what about 35 crore mukse masi gi turnover layem farmers singda sigi lairibasi yenguragadi government of India na khode scheme gi thadar e paisa sidagi helem masi ekoi utkrabane ministry da masi ulab matung da koi Manipur se northeastern entire northeastern state sida ekoi na lead tawribani sajiki scheme sigi manung da di adu ka sagi people sing dai tare local people sing da apprehension am lebe inorganic am organic ki keno mkhak lebe do adu matang da kitang masi aduna aina nga sai haje de staple food ekoi gi ching sida sida ekoi na organic tawduna loin thadok kare haiba oradi yes ekoi gi praja sing hainari ba ekoi gi chilinau mayam na ngangnari ba asloin thadok kinna mamal soi ta koi cha phangdre do chumme ba adu bo chakhaw do taw thabak ne ba specific specific aduga amana ne masida aina su chaba ngamdaba aduga madu yoluraga paisa purak pasu ngamdaba potu di kari dawdana thamdoino samna haibda singji sitta matum da lupa ahum bau sitte patna mange ba kihom ji patna mangna leirambadu just MEIRA Food alone makoina mamangi sahide lorji about 1,000 metric tons loweba aduga akoi khaktana flight ta upai laitadna fresh product se MEIRA laitring the fresh tha da yadadna Delhi da Haryana da thabda 200 metric ton flight ta thayeb asuk yamna tadana leiba kihom jingji ngasidi kihom thabagi magun do tapna laibane hengalibani maram di pot si organic certification tawra matungda processing tawra matungda maku phajara matungda quality laina puthor ko pot ina madu ekoi gi atopa countries singna yamna pam ba pot ama oinare imni once makoina bu loge haira aba aji thagadoriba Rima Foods ki makada chahau metric ton chama agreement tawra January dei thaba hogdoriba sumai dogna atopa crop mayam ama thaba hongnare iba hogdoriba pipeline da leiriba mayam singse masi taseng thaba horagadi economy state ki economy di masana phaglak patabani farmers ki masagi livelihood natraga magi status magi 11th to patabani hengalak patabani masigi wafam dadi akoi gi praja singna chilinau mayam na akoi lebak sigi chilinau mayam singna apprehension nam leiriba akoi chana ji loin thadok kip tare akoi hakchang phattabda ngai hok tare haibase masi akoi gi Sunil loi gumba akoi LOUSHAL gumba top social organization mayam social civil society mayam sing sina punjal lakanda akoi puno punjal lakanda akoi gi organic ba natruso akoi jo hakchang phana ising nungchit chengna thamma ngamna ba aduga leipak si masamung phana tung koina lo singu ba yana ba ising hu chendana ba nungchit taru na ba environment punamak se phana ba hakchang phana ba akoi punamak se natural farming lomda onjan na ba gi adumba khongthang amadi thang matam yorobani okay yam nungai je yam thaksari hena tarabagi matam yam na khoi scope si yam kare hai tare matam si yam phangre hai tare loisalak jang sai oja yam haibiri ba oja kanona project theater makai haibiri wafam sintu tasena people of Manipur with especially to farmers of Manipur the hand encouraging oi ba duga ko midam kanogi MD MEIRA Foods ki makai ki thami wafam sintu hand encouraging oi ba duga people sing the people oriented oi ba the market su ba yam the panic oi hand ba tare ki hand ba aduga sai LOUSHAL makai thamiri ba organic haid tasena scientific oi ba organic tuna makhalam orga su organic ne khanja ba ya ba pot khar de koi ready to mathau tai hai ba sini yam nungai jai tonga tonga ba organic products and jai taking Manipur hai ba hiram sida
Sunil General Secretary LOUSHAL loinana Kkay Debadutta Sharma Project Director MOMA with Hanjabam Subhra Devi MD MEIRA Foods hom lebirakna hariba wapam sta tongan ba wapam sing phongdo puyum the gas hom pu Manung hunagi ma khedi thagasri loinana ngasi gi onini Manung hunagi pungpham asi matang se losin jari ma punu poroi boina khurumjari